Dobrodošli na kanal George Smith. Do momenta kad sam ja rođen, Ameri su već 6 puta bili na mesecu, navodno. Kada sam malo porastao i na crno-belom televizoru prvi put video nasin video sa misije Apollo 11, gde je Neil Armstrong silazi iz merdevine lunarnog modula i izgovara čuvenu rečenicu "Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo", bio sam apsolutno fasciniran i srećan. Srećan jer sam shvatio da sam privilegovan što živim u vremenu u kom se dešavaju velike stvari. One small step for man, one giant leap for mankind. Na moje oči tehnologija u svakom delu ljudske delatnosti se razvijala neverovatnom brzinom. Imao sam utisak da je razvoj tehnologije u prvih 20 godina mog života eksponencijalan kao širenje svemira, što su me u međuvremenu također naučili u školi. Šta više, to je bilo toliko upečatljivo da sam bio ubeđen da ću u svojim zrelim godinama imati svoj lični leteći automobil, a da ću pre penzije sebe počastiti jednim letom oko meseca, ako ne i šetnjom po istom. Nije baš ispalo kako sam se nadao, ali nije ni loše. Činjenica jeste da smo u posljednjih 50 godina, ako je verovati udžbenicima iz istorije, tehnološki napredovali više nego u svim prethodnim vekovima poznate istorije. U svemu, osim kad je u pitanju svemirski program. Tu smo, reklo bi se, nazadovali. Prošlo je 50 godina od kada je Neil Armstrong prvi put ostavio otisak svoje svemirske čizme u prašini meseca finoj kao puder, a 47 godina od kada je Eugene Cernan prilikom posljednjeg odlaska u toj istoj prašini ispisao inicijale svoje ćerke. Zašto to najveće dostignuće ljudske civilizacije od tada nije ponovljeno? Spektar odgovora i izgovora je neverovatno velik, ali jedan je apsolutni hit. Ovaj. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology and it's a painful process to build it back again. Sad se postavlja pitanje kakva je to napredna tehnologija koju smo imali pre 50 godina, a koju danas ne možemo ponovo razviti. U jednom od svojih malobrojnih intervjua koje je dao za života, prvi čovek na mesecu je odgovorio na deo tog pitanja. Poslušajmo. On the actual Apollo, the landing module, the whole process, how powerful a computer did you have? In today's terminology, how powerful would you say it was? Well, it was not as good as a laptop, but it was probably a little better than a handheld. It actually had, I mean, some of you that are computer nerds. He's a pilot. He's not a nerd. You know, you got to have gigs and that kind of stuff, and we didn't have gigs or even megs. The Apollo computer had 32K of fixed memory and 2K of erasable. That was it. No screen, no sound, no icons, no nothing. Just and the keyboard just had it had 0 through 10, read, clear, and enter. I think it might have been 1 or 2 more keys. We had no graphics, no screen, no. On its best days, it couldn't get to 1 megahertz. So it was slow and weak, but it got its there. Jeste li čuli? Dakle, kompjuter na misiji Apollo 11 je imao 32 kilobajta radne memorije, 2 kilobajta RAM memorije, a njegov procesor ni u idealnim uslovima nije mogao dostići brzinu od 1 megaherca. Kako danas stoje stvari? Evo, nećemo upoređivati Apollo kompjuter sa nekim današnjim superkompjuterom koji NASA posjeduje, a koji je za nas obične smrtnike teška naučna fantastika, već sa običnim telefonom koji je dostupan svakom prosječnom građaninu na našim prostorima. Recimo Samsung Galaxy A50.
Ovaj telefon ima minimum 4 GB radne memorije. Recimo da imate takav ili sličan telefon. Uporedimo to sa računarom Apollo 11. Vaš telefon ima 125.000 puta više radne memorije. Kakva je situacija sa ROM memorijom? Vaš telefon ima 32 miliona puta više memorije. A kakva je situacija sa brzinom procesora? Vaš telefon ima procesor koji je najmanje 2300 puta brži od procesora kompjutera na misiji Apollo 11. Živimo u vremenu virtualnih igara koje su i na našim prostorima dostupne svakome, bar na 10 minuta u nekoj VR igraonici, i to po ceni jedne bioskopske karte. Zamislite sada sebe kako uživate u tom virtualnom svetu. Igrate se. Završite sa igrom, a ja vam priđem i kažem kako smo nekada imali tehnologiju da napravimo Tetris. Ali smo tu tehnologiju uništili i sada je bolan proces ponovo to napraviti. Šta biste mi rekli? In a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again.